Wayqikuna panaykuna, wakin wayqinchikkunaqa siempre niwanchis, wayqiy, maypin Bibliapi kashan chay rimasqayki nispa. ¿Dónde está en la Biblia? Y tapukunchis, paykunata qankunata tapumunkichis, maypitaq Diospaq seminpi Bibliapi nishan, llapan punin Bibliapi kanan nispa. Llapan punin Bibliapi kanan nispa. A ver, tarirami, qanpaq chay kashan huk reto. Sichus tariramunki chayqa qhawachiwanki, otaq kay uranpi qillqaramunki ninki, kayqa kaypi kashan Diospaq semillanpi punin ima iñinanchispas kanan nispa. Ashwanpas mana chaynachu. Wayqikuna panaykuna yachananchis Iglesia Catolicapiqa, nuqanchis Diospaq revelacionninkunataqa, Diospaq yachachikunninkunataqa, kay iñiñinchispaqqa manan Bibliallapichu kashan, manan Bibliallapichu tarinchis. Chaymi nisunman nuqanchis Bibliallapunin importanteqa. Bibliallapunin, Bibliamanta qawasunchis nispa. Chayrayku wakin encuentrokunapi, wakin cursokunapi, catequistakunapas, kunap'unchiykuna Bibliallataña qhawashanku. Pero ashwanpas chiwanchu nishaykisqa manan wayqikuna panaykuna ama Bibliata qhawasunchu nispa. Ashwanpas Bibliaqa allinmi kashan. Bibliaqa Diospaq simin, ari. Bibliaqa escribikuranpas Diospaq munayninpi Espíritu Santo k'anchayninqa waykuna panaykuna inspirasqa. Hukniypiqa Dios puni kashan autor Bibliamantaqa. Chaytapuni niwanchis qhawarichis Diospaq siminpipas 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, 17 niwashanchis qhawari. Toda escritura está inspirada por Dios. Diospaq inspirasqami kashan llapan Bibliaqa nispa nishawanchis. Es útil para enseñar, yachachinapaq allinmi, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Diospaq siminqa Dios pones hukniypiqa Espíritu Santo pones inspiran. Chayrayku Diospaq siminqa allin nuqanchispaq. Chayqa waykuna panaykuna Diospaq siminta hap'inanchis puñan. Pero ashwanpas manaya nuqanchis qonqarapusunmanchu waykikuna panaykuna Diospaq semillanmi nispa kay sagrada tradiciontawan y sagrada magisterio de la iglesiatawan waykuna panaykuna. Qhawari hukllata nuqanchis qhawapushanchis, hukllata nipushanchis ari killan valen nispa, Bibliallan valen nispa. Pero ashwanpas wakin partiri qhallunllatachu munayman chaqaqta, wakillantachu munayman. Entonces waykuna panaykuna nuqanchis seriomanpuna churakunanchis, catequistakunapas, llapan creyentipas nuqanchis siempre hap'inanchispuni kay huk documentokunatawanpas, mana Bibliallatawachu. Sichus riki Bibliallata hap'inchisiqa ñan nuqanchis parecikapushanchisña kay hermanunchiskuna huk iñiq t'aqakunaman. De verdad. Waykuna panaykuna sunquymi chaymanta nanawan, pero chiqaymi chay. Entonces waykuna panaykuna kay ishkinin qhawari qhipashan chay imakunan kunan riqsirusunchis. Imapunin Diospaq siminpi referencia kashanchu kay, porque manaya Diospaq siminman t'aqakunchu kaykuna. Ashwanpas nuqallanchis t'aqarapushanchis. Nuqallanchis hay veces iminarikis chuqlluchatapis quywanchis kisuchayaqta, pero ashwanpas imata irqiruwan. Quyunki irqimarik chuqlluchata kisuchayaqta. Chuqllutaqa chuchukaqtin mana mijunchu. Kisullanta mijurun. Hillurias aqnahina nuqanchis kashanchis. Waykikuna panaykuna ashwanpas kay ishki faltashan magisterio y tradición chayta kunan riqsirusunchis. Imapunes chay. Mana t'aqakuyta atinmanchu Bibliamanta. Kay tradición, sagrada tradición y magisterio. Kinsan timpunin kushkalla purin. Imina a ver kunan bancacha kamarik. Bancacha. Kinsa chakichayuq. Hukchanta rik akirapuyman. Hukchanta akirapuyman. Entonces, pasaypunmancharik. Aqnahinay waykikuna panaykuna kinsantin kashan. Biblia, sagrada tradición y magisterio waykikuna panaykuna. Kunan qhawarisunchis sagrada tradiciónta. Bibliataq ña yachanchisña. Chay rimaymi hamun tradición, tradere, chaymi significan transmitir, saqi. Pitaq saqishawanchis imata? Diospaq siminta saqishawanchis apostolkuna Dios taytanchis rimasqanta nuqanchisman. Aqna semillapi hinallataq qillqapi. Iminata? ¿Acaso Jesucristo taytanchis nuqanchisman Bibliata saqawaranchikñachu? Kay Nuevo Testamento manta rimashanchis. Claro, Antiguo Testamento ña kasharanya, pero ashwanpas manaraq karanaqchu Corintios, Mateo, mana karanaqchu Apocalipsis, mana karanaqchu imakunapas Diospaq simin anchiykuna, Nuevo Testamento. Entonces, waykikuna panaykuna, ¿acaso hukniypiqa Dios ninchis Jesucristo taytanchis niranchu qhawrichis qankuna predicamunkichis tal capitulota kayqa Biblia kashan nesa manan? Iminata pay yachiran, imina nuqapis rimashaykichis qhawari hina niraq munay campupi anchanata paypas apostolninkunawan puriran. Hinaspa purispa yachachiran. Paykunaqa uyariranku. Nitaqmi paykunaqa qillqasharankuchu chay rato.
Ashwanpas paykunaqa uyarisharanku, sonqonkuman haykusharan, pero wakinkunaqa mana ni siquiera uyarankupachu, uyarisaspapas. Entonces waykuna panaykuna chay uyarisqankuta maypachachu taytanchis kawsarimpuran 15 p'unchaymanta riki wañusqanmanta, anchimanta pacha paykuna ña yuyaykurankuña, ña nirankuña kaykunaqa nishu importante nispa. Entonces waykuna panaykuna evangeliota predicamuranku, chay uyarisqankuta rikusqankuta willamuranku, Cristo ha resucitado, kawsarimpuñan Cristoqa nispa. Anchita ninches sagrada tradición nispa, oral. Rimayllapi Jesucristo tanchespaj rimasqanta nuqanchikkunama apostolkuna willamaranchis hasta kunankamapas kashlampuna rimayllapi. ¿Acaso waykuna panaykuna tarinchischu mamanchis Virgen María mama taytanta Bibliapi? Manan kanchu Bibliapiqa. Manataqmi kanchu Santísima Trinidad Bibliapiqa. Pero maymanataq chayta tarinchis sagrada tradición manta. Mamanchis Virgen María mamanchespas Ana y Joaquín rikusutingashan mamankunaq. Maymantataq chay tarramunchis sagrada tradición manta. Entonces waykuna panaykuna chaynaya. Entonces waykuna panaykuna Dios paq seminpipas chitapun qhawarinawasunchis qhawayrusonchis Dios taytanchis semintapas mana yanqallachu rimarusonchis kay sagrada tradición manta. Kunachaylla rimamusunchis magisterio manta ama pasakapunchisraqchuqa. Kay qillqapi nawashanchis. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Imata nawashanchis. Manténganse firmes y conserven las tradiciones, conservéis, wakaychaychis, tradición kunata, que les enseñamos de viva voz y por carta, jawarichis, similamantapas y helkapipas, nukaiko, yachimokiko, chayta kankuna, wakaychaychis ponen espanewashanchis, tradición kunata nespanishan, chay, taitanchis paj, rimasanguna, willasqaykunata nispanishan. Entonces, waykuna panaykuna, imanaq chinchita nishan. Porque San Pablo kawaykuna panaykuna ñaya qillqarisharaña, ñaya rimariraña, ñaya predicaraña, qhawarchay kashan viva voz, rik simiwan rimasqan. Pero ashwanpas y carta nishanaqchaqa, carta kunapi, qillqakunapi, chidaqchi kashani carta a los romanos, carta a tesalonicenses, carta a Corintios, Éfeso, aqna kashan cartakuna, qillqasqa. Entonces waykuna panaykuna chim sutin tradición. Igual Santa Misapas, tradiciónpi hamushan. A veces no va a decir que maypin Santa Misa Biblia kashan, pero kashan ya qillqa Juan 6:51 chikunapi pichus cuerpuita yawarnita mijón qachayqa wiñay kawsañaq kanqa nishanya, pero manaya kanchu y minachata punin ruaruna nispa kanchu. Ahnachatan ruana nispa llapan kashan riki nishu munaycha pune kay Santa Misa esquiman kashan riki. Ashwanpas manachicha kanchu Biblia ahnachapuniqa. Entonces waykuna panaykuna maymantataq chita apamuchanchis tradición, sagrada tradición pi mana qillqasqalla runallapi y simillapi hasta kunankamapas tradiciónqa kashallanpunin kawsashallanpunin waykuna panaykuna. Chitapunin qhawar Bibliapas nishan. Chitapunin qhawarichis huk partepipas novelasonchistaq Juan 21:25 qhawarichis nishallantaq. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, pienso que el mundo entero no podría contener los libros, habría que escribir. Taytancha Señor, sichus, reke Taytancha Señor, pa ruasqankuna llapa chayam, pone qillqakuna mangaranchaqa, manas ki mundo ni chay libro kunapas kawin manchu waykuna panaykuna. Huknipiqa manasya llapanchu qillqasqa kashan Bibliapi. Entendenanchis chayrayku manan Bibliallatachu qhawananchis. Ari kashan allimi Bibliaqa. Chipia kashan fundamento. Pero waykikuna panaykuna mana llapachanta punichu. Chidaq tapukusaswan maniki maypin Bibliapi kashan mana chinatachu. Ashwanpas yachichiwanchis pipas chayqa tradición mantapas urqumushan, documentokunamantapas urqumushan. Chayqa waykuna panaykuna chay yachaykunaqa nuqanchispaq iñinanchispaqqa kashan. Por ejemplo, padrinokuna maypin Bibliapi kashan padrino. Claro, kashan ya kampas, pero ashwanpas mana aqna chay palabrawan punichu kashan. Padrino y padrino. Mana chinapachu kashan. Ashwanpas nishanya San Pablo. No kankani papaykichis. Kankuna wawaykuna kankichis. Nispa. Chay pikunata nishan. Pikunata chapay yachiran evangelio willaran. Chaykunata nispa nishan. Kankuna wawaykuna kankichis nispa. Chaymanta hamun. Papa espiritual. Taytarik espiritual. Kay taytanchisman iñikusqansirayku. Entonces waykuna panaykuna pita sita yachiwashanchis. Sagrada tradición. Tradición. Y mata si tradición. Simillapi hamun. Simillapi willashawanchis. Pero pikuna apostolkuna. Pikunata junar chi apostolkuna kashan. Qallarimunchis papa. Rik llapan kay obispokuna padrinskuna willarimashanchis. Rik chimo waykuna panaykuna kashan sagrada tradición. Aqna willallapi o qillqakunapipas chay tradiciónqa kamusha.
Pero kunan kay falta shawanches magisterio. Y matak chi magisterio hamushama chirimayqa waykuna panaykuna maestro kaymanta. Maestro, magisterio niconik. Entonces pikunataq chay magisterio pero kashanku. Ay waykuna panaykuna may pachachos taytanchis Jesucristo riki apóstol ningunata akllakuran imapaq yachachinanpaq runamasinchikkunata nuqanchikkunata yachachiwananchispaq payqa aklarikuran. Entonces chaykuna paykuna kanku magisterio maestrokuna yachachiq Jesucristo primer maestro chaymanta apostolkuna chaymanta siguiqninkuna chaymanta hasta kunankamapas Papa León 14 obispokuna padrinskuna presbiterokuna diaconokuna llapan katikistakuna nuqanchis chaypi kashanchis. Entonces waykuna panaykuna pero ashwanpas documentokunawan kashllanta. Entonces allin interpretanankupaq. Porque waykuna panaykuna Diospaq seminpi nin manas nuqanchis munasqanchisman hermanunchiskuna hina interpretayta atasunmanchu. Hay veces Bibliata qhawayrunchis kisita hinata nishasqa aqnatatia ninan nispa nuqanchis yuyarakapunchis nuqallanchis. Pero ashwanpas mana nuqanchis magisterio tapuykunchikchu. Mana nuqanchis tapuykunchik huk documentota. Por ejemplo, Iglesia Católicapiqa siempre kan documentokuna, conciliokuna kashan. Chaymanta kashan catecismo, chaymanta kashan cartas encíclicas y mi mana documentokuna kashan waykuna panaykuna ki iglesia anspiqa. Documentos, libros y tomos. Entonces waykuna panaykuna chaykunapi yachaykuna hamushan magisterio interpretanapaq sapanka cita bíblica sapanka kay Diosinchikpaq rimarisqan ña yachasqaña kashan ña nishanña imaninantas nishan nispa. Chay por ejemplo Biblia latinoamericana Biblia y mi mana Biblia kuna kanrik pero ashwanpas urachanpi ñut'u letracha kashaniki anchichapi explicación waykuna panaykuna. Entonces mana nuqallanchikmantachu taqa munasqanchis q'iwitiyarunanchis Diospaq semintaqa manan. Diospaq semenqa rimashanlla imi mana formapi simbólico, por ejemplo, Apocalipsis kuna man intenterusunmanchu nuqanchis al pie de la letra aybas ñawincharapunchikqa mancharikapunchis hasta kunata qhawayuspa 7 ángeles no sé, pero ashwanpas manataq número 7 latapas intentita atinchishchu yaqa manaya pitaq entonces 7 yachiwasunchis. Pitaq intellectuasunchis. Imatataq Apocalipsis significan kay ñawikuna, hastakuna, imatataq significan 666, pitaq 7 yachiwasunchis. Magisterio de la iglesia, maypi documento kunapi, maypi santo kuna helqasqanpi yachiwasunchis. Entonces waykuna panaykuna chayraykun nuqanchisqa siempre kinsantintapuni practicananchis. Biblia kashan. Chaymantataq sagrada tradición, chaymantataq magisterio. Entonces waykuna panaykuna kinsantinpunin kushkapurishanku. Manat aqanakunkumanchu. Bibliapas manaraq Biblia kashaspaqa karan sagrada tradición llaraqa. Rick, sagrada tradición pas pitaq chitapas q'imemushan magisterio de la iglesia papa obispokuna paykuna nananku allinmi chayqa kusan kashan chay tradiciónqa. Por ejemplo mana nuqanchis iñirusunmanchu riki sichus riki aqnallapi nuqanchis rimayawasunman chayqa siempre huk obispo confirmanan chita niwashanchis qhawarichis chay sagrada magisterio mantapas waykuna panaykuna imas chay magisterio. Lucas capítulo 10 versículo 16 chip niwashanchis qhawarichis. Imata niwashanchis el que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Huknipiqa waykuna panaykuna nuqatapas uyarishawankuman hinan qankunata uyarisunkichis chayqanaspa. Maypachachus nuqanchis uyarinchis Papa Leonta, obisponchikkunata Jesús taytanchiktapas uyarishasuman hinan uyarishanchis. Porque paykuna kanku kaypi maestrokuna. Documentokunata escribimushan kunan, por ejemplo, el Papa León 14 ña escribiramuña encíclica. Magnífica humanitas, ¿nespa? Chaype tratasha waykuna panaykuna kay inteligencia artificial tiempopi kasqansmanta celular ujunkunata imi mana kuna falsokuna imi mana kashan aprovechamientokuna imi mana kashan kay celular ujunkunata anchikunamanta ima rimarimushan Papa León 14 uyarinanchis qhawananchis videos oficiales hay veces nuqanchis mana videokunatapas riqsitiyachanchikchu hay veces común tapitapas uyarrapunchis. Picha churarakamun kayman clerimamun utaq p'acharakamun obispo pachawan contadqa uyarinchis. Chay huk padre iglesia católicamanta rimamushanas manan chaynachu. Ashwanpas tapukunanchis chiqay tapunaychu chay padre, chay sacerdote, chay obispo videopa qhawasqaypi padre ichari manachu. Nespa tapukunay. Porque manan común inillachu wayqikuna panaykuna. Entonces chiraykun siempre magisterio de la iglesia tan nuqanchis uyarinanchis waykuna panaykuna. Imatapas nisqanta. Padrenskuna chaypaq kashan tapuykunanchis paykuna guiyawasunman mas taraq. Mana nuqanchis manchakunanchis padrenskunatapas tapuykunanchis waykuna panaykuna. Naqa nimusharikis waykuna panaykuna chaypaq mana nuqanchis sapachillanchis interpretayta atarusunmanchu. Rimarachiyta o riqch'anachiy simita nuqanchis phawaychalla nuqanchis mana atarusunmanchu waykuna panaykuna. Sapanka texto, cita bíblica kashaniki nuqanchis comparananchis
padrinchis kunaj o nesumanpas documento kunaj iglesia antaj documento kunaj imatan rimashan chayta mamanta. Por ejemplo, no iglesia man rimayman, no imamantapas rimayman, imata mamanta cha. Por ejemplo, bautismo man rimayman, otaj matrimonio man rimayman, no charlat qoyman. Mana no intendisqayman hinayach no chayta nayman. Ashwanpas yachichiwananku, kursukunaman purinay, catequista hina, o si no, radio kunapi, video kunapi, informakunay, a ver chaqayta punichu kay serio nespa. Mana sapachallanchikchu ruwananchis. Hermanonchis kunallan paykunaqa munasqanku maymanpas maymanpas waykunapanaykuna iwitiyanku kay Dios pasamintaqa. Chaytaqa charik waykunapanaykuna sapankanku contradicinakunku wakinmi ninku sabadopin huñukuna nespa wakinmi ninku mana wawataqa bawsanachu pero bawsashankuta wakinqa imi mana waykunapanaykuna. Wakinqa sonkhallaqmi kana nespa ninku waykunapanaykuna entonces mana ya interpretanku chanintapanichu. Chayrayku nuqanchikqa kan huk magisterio niwanchis huk uma huk imina presidente pues rike sellon warike sellan allim que kashan nespa anshinata waykuna panaykuna papa general obispo kunapas nuqanchis chanin chawanchis. Entonces waykuna panaykuna chaymi niwashanchis segunda de Pedro capítulo 1 20 21 anchiñaq niwashanchis segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 21 que nata nishan. Ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Los hombres que hablaron movidos por el Espíritu Santo. Chay balcona panaykuna manas que Dios paxementaqa interpretar atin mancho sapachallanko runakunaqa. Ashwanpas primero ta mañakuna llamantaqa estudiana, yachana. Chaymi huk partepi Dios tayta dispone ñanta Jesucristo tayta dispone kiwan tukupasaq kay magisterioqa siempre yanapashawan spone chayta chirayku tukusunchis. Qawris aqnatanin kay Mateo capítulo 28 versículo 20. Y mamanta rimasharan, bautismo manta rimasharan chiñaqpa. Entonces chaypi nishan versículo 20 imatanin. Yachachimuychis llapan mandasqaykunata. Yachachisqaykunata, mandamientoykunata. Yachachimuychis nuqaq yachachisqaykunata. Llapanta nespanin. Nuqaq yachachisqaykunata llapanta nespanin. Imatan chi significan? Mana nuqanchis inventakunanchikchu hukkunatachu. Mana nuqanchis imata yachachispapas nuqanchisman hinachu yachachinanchis. Ashwanpas yachachinanchis imatacha Señor munashan yachachinanchista chay runakunaman. Iminatacha chaykunata waykunapanaykuna. Entonces waykunapanaykuna yanqa nuqanchis rimasonman sichus Biblialla nespa takishasonman. Ashwanpas manan Bibliallachu kashan. Ashwanpas kasqa magisterio, sagrada tradición y Biblia kashan. Entonces waykunapanaykuna kunanqa siempre consigue pone. Entonces parroquiakunapas tapurikusonchis maypin ranturiman catecismota, maypin ranturiman chay maypin tariruyman chay magisteriota, maypin documentokuna kasha. Y minatan, por ejemplo, no cajocote pasarán hecha nata, mana yacharán hecho, y minatas, may mandas si yo sé mucho padrino cae. Y pero iglesia es sabio, y el caspa, chico no tapas, práctica joins, padre no intenta cama, bautismo, confirmación, y matrimonio. Ricky, ya che sabe iglesia. Entonces, chiraico, paga siempre, el carin, un documento can, derecho canónico. Derecho canónico. Ya, y mira, derecho penal cánica, pero derecho canónico. Entonces, Chaypin, Kashan Chay, el Caresca, Baikona, Panaycona, Pis, padrino y madrina canan manda. Mana, ya, cacho padrinos con una ay, casaras japón en canan, o alguien runan canan. Nas mana, ya, cachipi pone, nechasca, chaypi pone, el capri machasca, chaypi. Chiri imat kaman, magisterio chicashan, ya chico. Pero si no man, tari man, ni man, bacheri católico, mejor, y mapajata, padrino conan. Sacramento traimanas nesuma. Ni ya no anda Biblia tari manchere. Entonces, hermano, no te piensa manchere. Entonces, ni pulia maya. Impacto padre, acá Biblia cancho ni manata, ¿no es cierto? Pero chay documento kashasqa, ni shasqa. Ari padre no kama hasta 16 años mandapas, normal kama, si tus obispo permiten manchere. Pero cacho practicante. Comunión ta chasquicho y sacramento con compecho, creyente, católico cana, no es panecho. Entonces cuando pone con chiraico, no canes con chanches creyente, ni chanta practicante, ni chanta chega, chipi ejemplo, runa canan kei, padre no. Entonces chiraico cuando pone con siempre, cabay con antes, llapan iglesia antes pero falta. Entonces no capes chimi, ya que con a veces caballón hermanos con nada,
ya pues medio hermano kunatañ, medio hermano evangélico kunatañ, jabayon, entonces ya kunya. Y nini, hay claps manacho ya charishi, mi hermano y kunata. Amaña chinata por shanangopa. Biblia ya marca es mana por shanangopa nas fea. Pero nunca monania. Biblia marca es kam. Chimandapas. Magisterio tayachan iminata. Yachana mashkeita chikunata. Chimandapas. Sagrada tradición de respetaita. Y llapanta kashan basta. Nalla, cotulla kashan basta. Si te yachan extra no caps manan. Manaya 15 años aparte kashan basta. Kashan basta junulia kashan. Ojo, may petes Biblia tarikuin que mi Biblia taranticuin chipas, Iglesia Católica manchaca, chipia kashan magisterio de tradición y Biblia. Ya 15 años chipicas. May petes catecismo tarikuin que ranticuin que catecismo de la Iglesia Católica, manachan devocional nos ocho. Catecismo chaca, chipicas yantag, Dios paxemin sacramento mandar slemasha, chipicas magisterio pas, chipicas sagrada tradición pas. Junio kashan, o sea, manayat akachu kashan. Kunari que baut mamandre mananches pa ima sacramento mananre manan ima te mamandre mananches pa pas 15 antigua pone siempre preparado con manaka mancho Biblia ya wakin tema pa Biblia ya ponda haikurun pero ashan pas manalla pa champones Biblia ban haikurun si no entonces va con poner siempre no canches respetananches los tres canan y dianches ka siempre sagrada tradición Biblia y magisterio 15 anden bon hoch banca chena ne shekisrik 15 chekcheo rik. Y 15 significa con la iglesia siempre cabarichas taitanches señor paz 15 personas con Dios yarik 15 personas con yaya churi espíritu santo 15 personas con y Dios yarik entonces chirai con la 15 número 15 paz significa poner iglesia juntas perfecto completo ancho con significa llantas que hay número con apps yapan y mapas Dios paz me paz Chindabone significación y magisterio tag chipia no pasabanchas interpretananchas. Entonces va con una chilla no ya chini garan que video una y pasha karan pero ashan pas ya cheranchas monaita. Va con no kasotimi Valentín Cruz Turpo ya pachile que está poniendo toco y son cuivan na paika mikiches. Va con una kushikela pone por el sonches de esta entonces pasamenta apa sonches. Ñanta por espara. Llancananchas peraj celular ujuntara, radio ujuntara, pero a pasonches, Dios está ahí paximenta, voy con una panay con una. Hina kastenka, Dios está ahí en España, tu pa con una escamaña, voy con una panay con una.